Mizorama Kuhva tawlh chungchanga toplam ain thuthar lawm belta zela zitop ni me ni som pasari sang ile som ni palia Guwahati High Court in thupek ati chole hian ngai ven a hlor le court thupek hi a khauh le Mizoram Chief Secretary le Champhai Police Station OC te mimala in soifiana affidavit thelu tura thupek asiam ta le PIL thelu tu pivanram chuangin CBI kuta he thubuaiah hlan angenna sorkar lam ukilten anlat hnial zel dan te hi tun thlenga he thubuaiah kalchho meka thilang sar tak ani Champhai district kaltanga Kuhva tawlh thin ti top ani theina tur le amo phurtu te manchu ani theina tura social activist pivanram chuangin kumsa ni le somni panni June kha a Guwahati High Court Aizol Bencha PIL athel chungchang hian atir phata tangin mi te ngai ven a lo lea he thubuaiah hi voi tamtak High Court hian angai to a zirtop ni me ni som pasari sangi le somni pali khan order somni pakhat na High Court hian ati chutak hi athu akhal ta le Mizoram Chief Secretary le Champhai Police Station OC te chu affidavit manga insoifia turin courtin thu apeta ani hetianga Chief Secretary le Champhai Police Station OC te affidavit manga insoifia tura courtin ariat tirtak chanber hi January ni somni pani sang ni le somni palia High Court in thupek alo siam to pivanram chuangin FIR alo thelu to bo zui turemo atulani chuan FIR thar ziak lut le tur emowa court in thupek siam chu Mizoram sorkarin abo zui mu malo wang ani berti court lekha atangin alang ani zitop ni me ni som pasari sani le somni palia Guwahati High Court Aizol Bencha Kuhva tawlh thubuaiah PIL ngai tu chhun som na hian Division Bench athu Guwahati High Court Chief Justice Vijay Bishnoi le Justice Michael Zothan khu mate chuan January ni somni pakata court order lawm to chungchang an soi chuak non le a Kuhva tawlh chungchang a hian dan po chiat na om ngei ti alana wangin lai taka he thil chhui na thar thole tur le Champhai Police Station a FIR lo thelu to chu engwanga register lo nge ani ti soifia turin khamitrum khan state sorkar chu court hian alo riat tir to a engti zong poin atul phot chuan Mizoram sorkar chuan FIR thar aziak lu le thei bokang ti nen lam state sorkar chu hmalak dan tu chiang taka hril alo ni to ti court chuan asoi hetianga courtin Mizoram sorkar chu January ni somni pani sang ni le somni palia malak dan tu felfai tak aril to nuwa le thodik tar lan na report kota thelu theina hun voi ni pek ani le to nuwa po tun thlenga FIR register alani ta chuang lo chu thil poi tak ani ti High Court hian asoya amhalama thil lo thlen to dan te atangin FIR dong tu Champhai Police Station OC chuan January ni somni pania High Court thupek chu shereng chungin azom lo lui emo Mizoram sorkar poin he thil hi ala serious lo le emo ti na ani ti High Court hian asoi hetiang hi thilom dan ani awangin Mizoram Chief Secretary chu January ni somni pani sang ni somni palia court thupek lawm to engwanga bo zui lo nge ani ti affidavit manga mimala insoifia turin High Court hian ariat tir ta a emirwal hian Champhai Police Station OC po kumsang ni somni pakhat dai towa FIR lo lut to tun thlenga register alani lo chan affidavit manga mimala insoifia turin thu apepok ani PIL hi soituangin trumtam tak hearing nei ani to a High Court hian respondent sang ten affidavit manga anin soifia na te ala khom chhozela court in order thanem tak alo ti chuat to atanga lo lang thil ngai nom tak dang pakhat chu PIL thelu tu pivanram chuangin he thubuaiah CBI chhui tir tura angen na Mizoram sorkar lamin achan dan hi ani January ni somni panni sangni le somni palia khan Division Bench athu Justice Michael Zothan khu male Justice Marley Van Kung te chuan
Champhai district a Kuhva ching tu ten thar chhuah an la nei lo laia Mizoram sorkar le Commissioner GST Central ten EY bill an pek chhuah tlat dan te ta langin EY bill pek chhuah dana mai po thil dik lo om ngei nia alan thu an soya heti lai hian Mizoram sorkar ai oding ukil chuan Mizoram sorkar tharlo dingin Kuhva tol rok chung chang chu thataka chhui atum thu asoi rualin PIL thelu tu ngen anga CBI kuta hlanna tur thupe kero chuari lo turin ko chu angen thunga hemi hnu February ni somni pariat sangni le somni palia he thubuaiah ngai to chunjom le na po Mizoram sorkar ukil additional advocate general chuan Kuhva tol rok chung chang chu CBI chhui tir atul lo thu le state police te chu chhui tura an thatok thu kota hian asoi le bokani PIL 5 of 2022 manga pivanram chuangi Kuhva tol rok chung changa kota azwal ko na hian thunei tu sang somthum pakwa zet respondent da ania atoi zongin Central Sorkar Ministry of Home Affairs Central Board of Indirect Tax le Customs te Ministry of Finance Hnuaiah Department of Revenue te Environment Ministry te Mizoram Sorkar le Hnuaiah Home Department Agriculture Department le DGP te baka Assam Rifles thunei tu te Aizol lungle siaha Champhai kolasip serchip longtlai mamit sai tual khozol le na thel DC le SP zong te mam ko le GST Central Aizol Office te Customs Division Aizol Taxation Department Environment Forest and Climate Change Department Karnataka State Arekanat Marketing Federation le CBI te chu respondent tarlan anni respondent shangin kota ziaka thu an thelu to tele kota ukil ding te thosoi be chan hian high court hian Kuhva tol rok thubuaiah hian hrui apot mar chhozel ti alang theya zitop ni me ni som pasari sangni le somni palia Chief Justice Vijay Bishnoi le Justice Michael Zothan khu maten thupe khauh tak Chief Secretary le Champhai Police Station OC te mimala anin soifiana affidavit thelu tura atile ta hian he thil hi kotin angai thutak ziale abik takin January ni somni pahni sangni le somni palia order lo ti chhuah to in zom a hlo lo kha angai thutak zia anak theya PIL hi hapta thum huwa mai to chun zom le turada ania angai nom chule don ani